Nah, ini warna-warni ya tuh. Siapa yang mau rempel? Nih, diikat ya. Pegang, diikat pegang. Begini, ngikatnya begini ya. Ini diikat, tuh gitu tuh. Tuh, ya. Gini aja. Gak usah kenceng-kenceng, bukan. Contohin, contohin. Nah, gitu. Ini biru, ini kun. Nah, itu lagi. Kita masukkan. Udah. 1, 2, 3. Mana ya? Simsalabim, merah di bawah, biru, kuning di atas. Nyambung. Terima kasih. Tepuk tangan. Jangan bingung ya. Dadah. Jangan bingung, bingung pegangan. Jangan bingung. Bingung pegangan, dadah. Tuh Pak, dadah tuh. Dadah. Bingung Tuh, pegangan, dadah tuh. dadah.